Ladies and gentlemen, boys and girls, asisu exploring Manipur YouTube channel na pudun laksari ana mafam ama tungdo ribasi yengmada phaja mafam GAMVET MUOL kauba mafam duni hai bachigi landmark na Lilybung ni aduga masi Chakpikarong dagi kilometer 17 gumma changaga lay mafam ni masi koina karaga mathak dagi mu mayamda paudam jarake. Stay tuned. Yengbiu mafam duki machik phajai ucharaki. Enjoy Chingshang hai lai am leiba adugi lai tu da ba gi ching du yam male khangning ning changai phajam pham ching gi lam da yam le mayam gi damakta ai ko yong am bathak ta video nam je ge lai chil yam top of the ching ni masi yam na altitude tam wang ngani. First of all, first thing first, som nakan si ka dringa da som nakan si hana ka ge lin na ngoyum bagi makolam ju thui right side na bi gang left side na bi sang chik sang yam phajam pham sida kakhalak puda plastic sing sakhairamba pham da phajam tasala thamyam daba masi hokti nuaite singi marakta masina man mineral water bottle sing thagam dokiramba sumba phajam pham ji mahan nabagi adu maja amani atiagi sangba atiagi di sangtrik sangde atiagi pura higok machu aduga chingi asangbaga higok machu ga sidi yamna chana ba du makalgi combination color combination amani lep tree maning da gari khami se gai chau da mi lang na lep tree mafam se dugi matik azare shiroi sing mani shiroi sing yam sang na khong jat ba sisina Matun yaurugo mani 90% yaure percent 10% wangangam 10% wali 90% yaure 90% letu maningi view jengo lasin loi paisal le that's why aigi left side ki view no view because of lachin and no and right side view khara uri yam phajari naktang lai nungsa sadrokani haibagi asa tawi nungsa sadrokadi view je muken phajani nongi view ju phajai aduga nungsa sabagi view ju phajai and sina mangda leiba style this side lesil ngakta and this side lesil khaga yautri but yam kana pairagi lesil is coming from left side to right side. Okay,
I'm only at the very peak of this hill. So they get down the second. Brother, कोई video यावे आप रो YouTube की हाफ दो को नहीं क्या हुआ इधर ना brother हुई थी लम्बा पंबो क्या हुआ इधर ना यूम्बो oh sidagi oh नहीं तुझे कोई लापे लाइजे नंबर exploring Manipur ये ngồi thấy gì đâu này cả sông khu này làm đâu này yeah thank you mà khát ăn rất kế sum bữa lạc của cái canal vào nữa one subscriber of not only one mỗi đôi một subscribe to cái này thật gì oh si rồi chính thì em hậu cái không rồi sao tiếng ngang này sát vào section luôn con hai bảo có đi ăn cái này chân mềm chứ ôi thật rất người otherwise this would be very green chân rồi bây giờ green rồi này cái pic chỉ nhiều nó mà cao rồi nhá rồi si pic tới đi làm phải này thôi but chân thì không đi on thơ vẫn ngoài này on thơ ra tôi break phá ngoài này đây là price station mà lại có đây cái khám chứ đây price station mà lại photo cap phải dùng mà làm đây background này green đây là cái phải dùng này xin này giờ mình đang trả nó lấy view photo cái đang cặp sig another side of GAMVET MUOL này sona khoi na sona kan ka khale sin sona kan kum dare adai u jaga style ni si sin jaga ni am kan dai seong just like Serou hill ka don kan dai take a look am gida mot okay and here is the potha bagi mafam ab head on the GAMVET MUOL hill but matak si rup yaw de adana take care Chakpikarong bazaar. Ini udah berapa tro?
7 kilometer nomta hange Lilybung se korom chatke oh asida lambi do soi kre amma sida ko sum poiraga lom mombi khuna ma sing da ubase si helaga saka oh adu dia sona kanda hajal hobo lambi dura mombi soro lambi se ko inda do banya du bo sida lambi do powe ba oh sida powe ya bra okay ada du ka ma sale ko adugi oirom du da haigallaga dum salo okay thank you che sister Lilybung je sida chatro oh sida chalaga asida dum matak tara dum straight chalaga okay thank you